Assalamu alaikum hurmatly Oşkobar'dın görүүчүлөрү. Kadırlı bizdin kattalıuçular, amansızlar bu Oşkobar kanalı gezekteki çıkarılışını ulantat. Ve ikinci çıkarılış Karaman Mal Bazarında Жылкы Bazarga geldik. Jalan жылкы bağlarını sizlerge görsetebиз. Özüңүздөр görüp turganday mına kar aябай son жаап жатат. Bugün 28 noyabr 2020 yıl güz aylarının akırkı günlerinde turabız. Çıkarılışımыздың başında ушул көgat менен баштайбыз. Көgat сурагандарга Өзбекстандан биздин көрүүчүлөрүбүз көкүдан болсун деп сурап атат. Көгаттан баштайбыз. Теке улактын аты экен. Ушул көgat тууралуу кенен маалымат алабыз. Көгатты көрүңүздөр, жакса номерин калтырабыз. Жаш кандай? 5 жашар. 5 жашар. Эки аты экен. Теке улактарга универсал desek dagы болот. Baası dağı 110 000 so'm deb aytıldı. İşke dağı жүрөт. İşke dağı жүрөt eken. Ulaklarda çağılıp жүрgөн. Ушундай ат издесеңиздер, байланыштын telefon номерин айтып өтөбүз. Boyu канча чыгат? 1.55'ten ödө экен boyu. Telefon nomerini kaldırıp ötsek 0707 Joqlardan beri tor. 10 16 22 nomerini qayrilsаңыздар болот. Туяктары таза экен, төн мойнунун аты экен. Жебичи Jetda, Жош. Колго Жош деди. Mına Akboz attığında bağısını bilip getiriyoruz. Bağısını 100 000 so'm dedi. Boyu kança çıkıp bolat? 1.52 eken, çakan at eken. Nesi var? Ulaka, işke, yürgö degендей. Universal at eken. Jaşı? 5 asy. 5 asy at eken. 5 asy bolgондо 9 yaş bolup bolat eken. Akırına çayın görüңүздөр, sizler özüңүздөр izlеген attardı görüp kalasızlar arasından tabasızlar. Байланыштын telefon nomerini kaldırıp ötөбүз. Akboz attın esinin 0220 menen 98 82 nomeri menen байланышсаңыздар болот. Kançaga berilbedi? 80 000 so'mgo berbedik dedim na bazarda bugün. Ebi кезек Kara at suraganlarga kara atты da tartып көрсөтөбүz. Kara kaşka eken. Jaş kanday kara attın? 7 yaş. 4 asy bolup bolat. Bası kança? 130 000. Kanday karamattары var? Ulagı, işi, ulaktары, kanday ulaktarga çabılıp жүргөн? Жош экен, колго жош экен. Kanday ulaktarga çabılıp? Teke ulakabı 5 Teke ulaktarga çabılıptır. Ушундай at izleseňizler, esinin nomerini de kaldırıp ötөбүz. Nomer 0704 menen 914 205 nomeri menen байланышсаңыздар болот. Mına attın basımında görüңүздөр. Buruluşları da jakşı, жеңил желписинен келген at eken. Boyu kança çıkat? 1.60'ga içine jetpey kalat. 1.60'ın 59,5 1.60'ın tegeregine barıp kalat eken boyu. Katarынан эле бардыгын эле бүгүн номери менен тартышка аракет кылабыз. Булат тууралуу, тор ат тууралуу маалымат алабыз. Жаш канча bunun? 2,5 жашар. Жазга бышты экен. Bas kança bıştın? 70 000. 70 000 kemi var dedi bağısını. Kançaga bermediniz bazarda? 62'ye berilbeptir. Жеңил эле жүгүрүштөрү колго жоош, жебичи, денсаулыгы таза. Telefon nomerini de kayıt ötөбүз. 0773 menen 95 90 94 nomerine kayrılыңыздар. Жаш экен. Ушул аттагы баа болуп жатат. Ак билеги экен, эки билеги ак.
Kaşka. Yaş kança? Жазда 6. Жазда 3 асы болуп калат экен. Ушул баа болот да азыр, а? Ушул баа болуп жатат, жазга 6 деди. Мына 85 миң сомго сатылды. Айда кодош кет. Болду, от кетти, сатылды. Жакындан тартып кой. Несі бар, улагыбы? Бар жоққа кете берет, универсал атты, 85 миң сом мына сатылды, алып кетти. Жазга кунан баа болуп жатат. Учурда 57 миң сом баа берип жатышат ушул өспүрүмгө. $57 миң сом мына сатылды. Өспүрүм. Мына аттарды номерлери менен калтырабыз дедик. Кандай улакка жүгүрөбү булат? Үйүрдө жүргөн атпы? Жашы 7 жаш экен. Ишке салынганбы? Иши дагы бар. Башты универсал ат экен да. Жоон жолпусунан келген ат экен. 7 жаштагы ат. Баасы канча дедиңер? 110. Баасы 110 миң сом. Канчага берилбеди? Базар канча кылды бүгүн? 90го берилбедиби? 90 миң сомго бербедик деди ээси. Телефон номерин калтырып өтөбүз. 72 менен 0772 менен 95 81 номерине кайрылсаңыздар болот. Мына атты көрүңүздөр. Келишкен ат экен. Бул чакан атты көрүңүздөр. Чакан аттын баасынын 80 миң сом кеми бар деди. Кеми бар, а? 80 миң кеми бар деди. Несі бар эми аттын? Улагы, иши дегендей. Бар жоктон бар, универсал. Жеп ичине жооп. Жеп ичине жооп деди ээси. Телефон номерди айтып коюң эми. 0773 менен 46 08 91 номерине кайрылыңыздар. Бою канча чыгып болот? Бою канча чыгат? 1.50'дин тегерегинде окшойт. Чакан экен. Бою дагы. Учурда кара кашка ат, 8 жаштагы ат баа болуп жатат. Улакка дагы канча өргүтасыңар ошондо? Жана 80 миң баа берип атканын көрдүк эле. Азыр базар экен. 76 миң сом баа берип жатышат азыр кайрадан. Бул каратта кайтабыз. Бул жерде дагы баа болуп жатат. Кашка баа болуп жатат. Учурда 90 миң сом баа берип жатышат ушул атта. Жети жашарат экен. Жазга 7 экен бул кашка ат. Несі бар эми? Улар бардыгына гарантия деп. 95 миң. Yaxşısı da. Бұл тайдағы алыныптыр. Учурда 61 миң сомго алдык деди ээси. Жаш кандай экен? Полторашка жазга кунан. Sana ayettim ve tatlı olacak saydı kliyentke oltat tabi. Hadi doğru. Atıp batır 100 ming so'm baa berip жатышат. $100 ming'e mına satıldı torat. Şulat satıldı $100 ming'e. Жазга 7 жаш.
Qara at izlegenlerge jana sizlerge görsetip ötkömün ulaqtın аты ekende. Siz qanchada esmin boğasına? Qaran 100 ming. Boğasında 100 ming dedi. Жақын жері 100 ming dedi. Telefon numerini qaldırıp ötөбүз. Ulaqa bar dediniz ha ulaqa. Ulağı бар eкен. Telefon numerini aytıp ötөбүз. 0778 menen 39 13 39 7 yaş ha? 8 yaş. Görüңүздөр, at жаққан болса çalыңыздар. Bağısını 100 ming dedi. Бұл жерде bir at тұрат. Түсі дағы башқача екен. Көріңіздер. Bağısını 150 ming сом dedi бұл аттың. Yaşı туралы маалымат алабыз. Yaş қандай мұның? 8 yaş. Nesi var hem? Var жағы бар. Ulaqa işke universal. Qabız qo'yadi, non jopmaydi, qolgan bor joq ishdi. Ana qamır qo'yadi, non jopmaydi, qolgan bardıq ishni qiladi deydi. Qanchaga keldi bozorda? Qanchaga bermedinglar? 100 ming so'mga bermedik deydi. Ulaqa chavalib yurgan. Ulaqa çağlar. Ulaqa chavalib yuribdir. Baylanishning telefon nomerini aytib o'tamiz. Ulaq жүгіріп, işleriga garantiya. İşleriga Jevichi Jevichi вообще garantiya. kulug at ekan. Juguruk deydi. Çabdarat. Yaş qanchada buni? Telefon nomerini aytib o'tamiz. 56 menen. 0776 menen 35 21 30 nomerine qayrilingizlar. Görüңүздөр atты. Жаққан болса, biz aytып өткен номерге çalыңыздар. Жүгүрүк at dedi. Boyu 1.55'in tegereginde dedi. Jatışta жақсы екен atта. Бұл қашқа atты 150 ming сом dedi. Yaş qanday? 7 yaş. Nesi var hem? Universal. Universal at eken. Qanchaga berilmedi pazarda? 110. Pazarda 110 qilishdi deydi. Telefon nomerini qoldirib o'tamiz. Barışı da atla barışı da жақсы ekan bunda. Gördüңүздөр. Telefon nomer 0779 menen 15 24 20. Boyu qancha? Boyu chaqan boyu gene. 1.60'ga jetpey qalat. 1.60'ga jetpey qalat. 1 2 3 4 5 1 metr bu. 1.60. 1.60 deydi. 1.60'ga jetpeydi ekan boyu. Görüңүздөр, жақсы çalыңыздар. Өспірім іздегендерге өспірімдерді ататып көрсетіп кетеміз. Ассалаумағалейкум. Қаншадан да отасыз сен бұл? Вала байтал. Байталға қанша деді? 55. 55. Қаншаға бермедіңіз байталды? Ол сұрайлық. Сұрайлық 55 мың деді. Жаштары қандай? Полторашка. Полторашка. Екеуі тең полторашкалар. Biri erkek. Bunisi erkek. Qancha? Erkegi 50 ming kam. Erkegini 50 ming so'm kemi bor dedi. Shundaylarni izlab chatsangizlar, iyesining nomerini qoldirib o'tamiz iyesining. Nomerni aytib qo'ying. 78 menen. 78 menen 90 90 97 97 26. 26 nomeri bilan baylansanızlar bo'ladi. Hadi bakalım. Biri baytal, biri erkek. Şu tuyaqları haq qayba bağ olub жатат. 4 yaşar 69 ming so'm. Qiziq bağ olub жатат. Videoga chiqishdi. Mana ham taqdim.
Ушул жерде баа болуп жатат. 69 000 сом баа болуп жатат. Учурда 70 000 сомго чыкты баасы. Yaxşımı kısmı? 70'ke berбеди mi? 70'ke vermedi. 70 000 сомго бербепти. Vermeyecek abi. Urgaç kulun. Baası kança? 45. 45 kançaga berбедиңер? 39. 39'ga? 39 000 сомго бербепти. Өспүрүмдөрдү көп тарт дегендерге эркек ургачы булар. Erkek kulunlar. Bağlar kançadan? 55. Cuna 55 bice. Cuna 55. Kançaga verilme demek o. 44 000 somga Cuna berbedik dedi. Uşunday öspürümdörдү izlep çatmam olsanızlar nomerinde kayıt ötөбүз. Daha var mı? Көңүздөр ушуларды номерлерин алып кой деп суранасыздар. Жаз комментарий калтырасыздар. Nomerinde kaldırıp ötөбүз. 78 menen 98 62 08 nomerine kayrılыңыздар. Bultay erkekтай satılıptır. Ha urgaç eкен, urgaçтай 35 000 somga satılıptır. Hazır. Urgaçтай az sizlerge gösterdik mene. Kançaga berbedi? 26'ga? Urgaçı baytaldı 26 000 somga berbedi dedim. Mına öspürümdörдүн bağların bilibini ulantabыз. Uşulardın arasından da 25 500'ge satılıp ketти birөө. Emi bulardın bağlarını bilebиз. Bular bardıq erkek be? Bunысы baytaldın bağısı kança? 30. Baytal 5 kaçka eken da? Balyaşiklerden tartma oldu. Boldu. Siz balyaşiksiz baba? Balyaşik. Arbazar. Arbazar. YouTube'dan çıkan mı, hayırdan çıkan? YouTube'dan. Kimge salam aytasiz? Yaxşı tartma. Ayşe'nin de bozarga vardığında koyalım. Boldu. Baytaldın bağısı kança em? 30 kançaga berilbedi uşul? 25 yani. 25 yarımga. Mına erkek kulundardın bağlarıça? 30'dan. Mına erkek kulundarlar bağların sizlerge getirip öttük. Özüңүздөргө жакканын көрүңүздөр. Эгерде ушундай тайларды издесеңиздер, кулундар өспүрүмдөрдүн номерин калтырып өтөбүз. 0772 менен 11 41 86 номерине кайрылыңыздар. Ушундай издеп жаткандар бизге комментарий калтырасыздар. Ошолорго биз тартып жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп байкап тургандай базар кызуу уланып жатат. Бүгүн эмнегедир жылкы базар. Жылкылар аз кириптир. Эртең Кудай буйруса 29 ноябрда Ноокат мал базарын тартабыз. Ноокат мал базарынан эмнелерди көбүрөөк тарталы комментарийге калтырып коюңуздар. Видео жакса лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ошкор каналына каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Шуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.